Ibon chawin channel akahin welcome su ke kidwin pathin thu ngai de ngong khom zo si pathin pathina bu si kit taw hen mihim asang aza le si thu le la jinga ki sabuya thagawa gil kilman lo dang cha man lo am laya atm channel la pathin thu le la dang cha giwa hungai ho zo si min nom pa hi we ti ka sai do no ma hi ye chun tu ni hin pathin lagaw thingi lungkot hong kit in tin ami hu ing na lampi ki chin tat e ko mu kit han lang setan gal le setan lep no zo si zo thei kit ing pathin tha nai pitaw han ki su ka taw na he part 1 the sanctuary chung sang thu ikil tawin tu nai part 2 hung lut kit diwe ta na he part 2 a hi part 1 na sanga lut thu diwa hung khil diwe ya chu part 1 venai lo ho zo si in iwet ma sat su ke wa part 2 a hung diwi katip na no ma he alhang pia part 1 ai ni sei chu phem ti le pathin athil simin chon sip masanga hin khu nom ta ani man khom thein le pathin ama ta to chen khom thein ani nei pen chu chon sit zein ong ki khan khata in yen chun pathin na asama ma jing ti chu in 7 ye chun apet pe nin mihim te to khom ki then ding lam pi chu pathin in agung ngalin hi chu plan of redemption chu he iti we his plan of redemption van hobu akona ahin to gun pen chu leisi na mihim tel a imit chang ta le imai lai ta amu thele ki lungdo am theina dinga chu pathi asu mo si na man cha hobu sim do ni dinga blueprint ane pi a hi chi dung ya cha hobu ni tun do dan chu imo na hi chi hobu chu a design itabang hiding ham asunga ipipithil ki ham hi cho chen ipiti hu ina lampi ko mo ding ham tio chu in sei nei ya chu tu nya hi a design nan le asunga thil ki ho dung zuya ki patna hi pathin mi him te hu ina lei ado pi dan sim ti la pat le tu ni nung chan gya hu ina lampi ado do dan hi ki chen ta imu dingu hi chi ho bu hin atup le adoi pen chu krista a hi dan chu ki chen ta imu do de he tu nya ye chen ina khangu do su ke ki tibin a ki pat apana a chei chan ge hoi ta nge ki diwa pa kai mena ka ti ma in hi ta bang ki hil na le ki bul phu na di ta ho hi i hagaw wa i phu cha ting ta lew setan in ila wa hlep na to ho thilamang cha na to no zo si hi ki lep sa mai mai thei hi ta lo diu he pathin thua ki bul phun cha khe chu ni dingu song pi dat ke ma ki ling lowa krista song pya chi ki bul phu thei diu he ye chun tu nya pathin thu ta gi bul phu wa thilangola ngola thagaw leng wa ya ata sin phem jong he theilo pathin thu i phem jong he thei ta lo ho hi het thena dinga lampi igun wa itaw pi ding zo hi kitip naw in hi cho ngai lut na za le tu na e ho zo si lagaw i khan taw na diu ngai lut na dei sa na za la chu hi chung chang thu ki hil noi phat i man oi ye chun pathin in eyum pi wentin ke kamol ta hi jong leng ka het kham kham ka hin sei do hi pathin in ogin in ei mang chamai mentin a hen la athwil le athung sei do ding pathin lagaw thing in e hil su ke taw hen di chu ka taw na hi zo na he pathinin sanctuary ani sem sa dan hi ipiwet sa na ham itia hi le amas pena heading chu izip gama izir jate su la sala ni tan nawa pathin a hu do dan vet sa na jong cho ong hi pe in hi chi kiu chu hi lowa vanui le sit pompi chon sit su a kona pathinin mi him te a hu do na jong vet sa na ong hi pe kin a hi e ya jo sol cha polin 1 Corinthians bung som chang som la khat na chu hi tin ne sein tua thil hi chang hi vet sa na dinga amho chunga ani su a chule vanui le si ki cheina hung hun na ding e ho ki tuil na dinga ki sun a hi ati so pathinin israel cha te manga hu ing na lampi ani do a ki hil na the ani koi zo si chu tunia e ho khangnu nung mi te dinga ki hil na a hi zinge ti chu sol cha polin ki chen ta e hi lo hi sol cha pol chu pathin mi man cha pathinin alagaw thinga a hai khummi ahin na thu ji pa chu he ya chu pathin thu he ama chun azo sei po na he ya chu the sanctuary itio pakai hobu a pathin hu in lampi ado dan pa hi tu na nang le kia dinga apoi mo pen ta san khwa dinga thu pi pen choi di ka sei do no mai tu lai mi tam ta hi cha subject hin neglect a bol hi ya chu hu in na thu zo koi man ke chin ta lo a peng tha ngan ki hi ai ba igam sungu pin tha na hin khu mo mom the ta lo ho bung sanga pin tha na ga om the mo mong ta lo na ni chun pi vet sa ham so pite ho pathin thu i het lo ji het na ki ti hin hagawa
lampi hodi na lampi ta chu ei ko mu thewi het na pa chu om ta lo je achu thagau thui ti wa imo mangan si jing wa ei ho akona pathin het dinga lom ei pyo ki het lo chu chi achu i thagau in khu jong kal thei ta lo i thagau in khu jong khang to thei lo khan am him tam ta in khu ki mang ha ya chu tu nya hi chi sanctuary mun theng pa kai ho bu ki ta ko nai pathin a hu in lampi di ta chu all la in hil dingo i christian hin khu i ta san naw ki chin ta in ko mu de ha ye chen pha te ge cha ngai jing dia ve la ka tip naw he Israel cha te zip leng pa khut nu ya su la sala num naw hi Satan sung kula vanui le si pompi chon si swa um naw sa na suni in hichima banga chu Israel cha te Egypt su la sal akona mosin ahin puido ahin hu do dan hi vanui pompi Satan khona kona Christine amite acha nang leke e hu do dan vet sa na ngi pe kin hi nai ya chu tunia hobu ki sim dan design of the sanctuary akona hi pathini nang leke hu do na lampi lei ado dan hi imodingo abon cha Krista ko na jing hi dan chi mu do de we e part 1 question phabe het chit ni ngai da lo chu hobu na to le thil bol ho hin pa kai mi huing na lampi chi ipiti vet sa ham leisi na hobu chen wana am hobu ta be ichana gil ta le thu ta vet sa na pi ham ti ho chu tuni subject nga pat na hi choi all la in he thiam to pe de we ta na ya chu pathinin hobu asim dan chu ting ta le thil kyu ki koi dan ha ko na hi Krista bet sa na hu in lam pi dan chu amas pen ani zil hi tivin amas pen a point number 1 ai lut diu chu one door kot khat bo nei dinga pathinin hobu ani sim sa ai ya chu gam thip gama hobu chu pathin kot khat bo se nei dinga ani sim sa in hi chu kot khat sun chu pathin kom hlun theina sun chu ni he hi chu ni pi vet sa ham zon bung som chang ko na chin ki chen tan jesu na se ni ke ma hi kot chu ka hi mi ke ya lut chu hu hinga dinga hi chu le lut le pot le a chu ham nia that le na amu dinga hi ati ya chu akipat pat na hobun ei hil chin num penu chi phem ti ai le Krista hi hu hingna kot khat sun chu he ti ki chen ta ata lang nga lai hu hingna ki ti kot ni le thum lo he so pe ti ho Jesu Krista bo kot khat sun chu he hi chi kot na chu tu nyai hu hingna lampi bo imo he adang koi ma cham po na he zon bung somlil chang gup na jang ki chen ta na sein ke ma lampi thota le hin na ka hi ati hu hingna chi midang ko ma jong me tin Jesu na sei po ni ke bo se ka hi ke ya bo hu hingna om hi ti chu ki chen ta ata langa ya chu akipat pat na ho bu hin Jesu Krista hu hingna a hi e ama bo se chu hu hingna kot chu a hi ti chu ki chen ta ho bu hin a pet pe na e ko mu nga lo he anin a pum go thil tu mai cha ti hi om ki nei ama san ngi sei ta win lei tu la thil ki ho chi sei ta na ve ven repeat point ti win mi khat chu hi chi ho bu kot sung chu a hin kal ha hong lu nai le thil kyu ma sa pen up tu chu hi chi mai cham pum go thil tu mai cham hi chu vet san dinga Israel cha ti Egypt gam akona gam tip gam kanan gam ain zu diwa chu pathina mas pian ani war sa chu pi ha pum go thil tu mai cham kal chu kut sa tha chon hi chu hi chi banga chu i Christian hi khu jong hi Krista hu hina ko chu lu ting ta le hi chi kal chu kut sa tha bonga Krista kel ngui no ki that chu nang la ken jong i thim chan ninga i ta sana hi chia chu van gam lampi zo na in nei pat na hung hi chu pum go thil tu mai cham a hin ba chu i Christian hi khu wa amma sa pen pena pin tha ki pat na Krista a thim chan na ine naw chu a hin phon do ai ya chu zon mung kha chang som ni ko na chan vevin pathin kel ngui no chon si wa nui chon si pumang pa khu ati chu ki chen ta ai mo sa chu ding tal first Peter bung kha chang som na ko na jong bu be lo hi le non la be hil kel ngui no Krista ti san lu ta chu ki hat do zo an hi bo wi ati amma sa pena ho bu chun Krista chu hu hina kot khat sun chu hetia common chu ting tal it thim chan naw ding jong chu Krista bo a hi ti chu ho bu chun a hin vet sa pe kit nga la hi anin a leitula thil kyu ben chu phem ti ki la sop thing na kong tong hi chu sa power lever akiti na hi mai cham zo wa chu thil kyu chu ki sop thing na kong tong chu hi in hi chai thim pu hon ki su thing na ki sil thing na anei ji wa hi Israel cha te jong Egypt gama kal chu kut sa tha a hin chei wa pathin a hin pui do a chu tui pisan a hin palgal kayu hi chi tui pisan a palgal kayu chu sol cha polin hi tin a seizin
baptism symbol he ati cho 1 Corinthians bung som sang khat sang ni na ju simai le vo so pite hi chi hello wan ding kalung anom poi ipu teo ipa teo chu abon chawa mainu ya anumwa chule tui khanglin apal gal kayo hi mosi zui a hi we tina dingin maya le tui khanglina baptize ani changwe ati cho ya chu Israel cha ten kal chu ko satha a hin chaiwa Egypt gama ko na ong ki tol da wa tui pisan agal kayo chu thagau thilavet sana baptize na hen ti cho ya chu malai Israel mi te jong hi Krista thiam channa anei povin Krista zala baptize achang powe ti di koi mam lo hi thiam channa kal chu ko na chani changwa chi chu kel ngui no Krista ve sana chu hi in chu zo in ti pi se engal kai vin thiam channa anei zo wa Krista baptism ala dan chi chen ta pol in a phun do chani ya chu baptize achang powe ti ding koi ma cham thei lo ti chu ka sei do no mai aban le hi chebonga chu i ho jong hi gam tip gam ilu theina di wa chu Krista thim channa nei zo wa chu tuya le thagaw baptize i chan cho ya chu zon bung thum chang nga na chung ki chen ta jesu na sei ta bia ka sei pi nei mi ko hi jong le tuya le thagaw a pin lo le pathin gam alu thei po ati ya chu hi chi lever iti pen wi sa chu Krista thim channa nei ta ji chu baptism ilu dan chu ki chen ta Christian ni kwa phon do mas pen hin repeat ki ngai hobu ilu ting le kot khat sunin hi che kot khat sun chin Krista hu hina kot khat sun chavet sain amana pum go thil tu mai chamin hi chu Krista kel ngui no thisana chu thim chan ina inei dan aphun in Krista thim chan na chang ho zo si chu baptism lut a hi ti chu ki chen ta hobu chan ain ko mu ban le rom mungup chang lina ang se hin hitina sei jeni hi chi a chu palo pina wanga Krista thila akona kai tho bunga chu ei ho jong hin khutha lam chu izo thein ding ba baptai chana hi athina ama to ki vui tha hi ta ve ati cho ya chu bumgo thil tu chon kel ngui no thisan ki thana ki go wam na vet sa hi chu Israel cha te chon sit thoi dam naung ho thima chan nan chan vet sa hi chun ei ho jong Krista thina thimi chan naw cha vet sa chu ting ta la baptism i hin chan nan chu ki chen ta sei chule ka sei benum khat chu Exodus bung som la thum chang som ni la khat apana som ni la ni isima dan bu bung som thum la khat chang som la nga na isima le pathinin Israel cha te chu tui pi san a hin palgal kayu hi chu baptism sa na chu ni in hi chu zo chung gam thip gamung lutvin abanin son le mailom apuin zan le me kung apuye ti tu sim ne sei hi chi tabang chana chu Jesu Krista yang baptize a chan zo zo chun pathin hagau thingam thima puin icha chani som li le jan som le cha me ti cho ya chu mai kong ki ti chu hagau thinga baptize chan na chu anivet sai hi chu tu lai ta san cha te adinga hi ilagau hin kwa dinga ingai chat pi penul ipoi mo pi penu chu ya chu luk bung thum chang som lugup nan ki chin ta zone in hi tai ni sei keima wangin tuya baptize ka chan sa ni we ai wang kamasanga ha chung zo hongi keima ama keng chu khau sut lam dinga jong kilom ka hi poi ama ta chun nang ho lagau thing le meya baptize na chan sa ding hi baptism with fire na ati cho Israel in ku ki di chu Christian in ku Jesu tu simba sa na ni cho ama spena pathin in pi bi sana tuya baptize chan sa abana mei ko nga baptize chan sa kini mei le tui na hi chu nang le ke lagaw hin khwa danga apoi mo pen a hi dan ki chen ta hi cha chu e hin mu sa kini hi chu cho ho bu na ko chu ka so pi te ho baptism with fire na chi chu so thing na kong tong chung ki chen ta a hin phun do nom cha hi ai le tu hin holy place mun thing sung pen chu vekit tai ti ve isei tawin mun thum me tiu jana le tul kot yer omin abana holy place mun thing ben abana most holy place mun thing chung nong ome tiu cho to chu kot yer in palgal kai we tan tu hin holy place ka ve hi ti ve mun thing sunga thil kyu thum ho hi ni tin hin kwa ta san cha te dinga vet sa na poi mo chi ikit cho a khat na vekit ni ti ve chang la do khang na hi chi do khang chunga chang la hi not langa me tiu cho hi chi chang la hoi na thim pu hoi na ne ji cho hi chi chang la ki ti chun i pi vet sa ham i dai le pathin thu thieng vet sa na hi ki cho ko so pi te ho ya chu Matthew bung li chang li na chu Jesun ki chen ta si mi hem chang la jinga hing lo ding ai pathin kam sung su akona po chang sia bo chu ki hing ding a hi tin a ki sun e ati e chong le Matthew bung gup chang som la khat na jong tunin kane khop ding an ne pi vin ati
Hiya chu abet sa chu ipiham hi chi chang hla chu abet sa chu Krista hu hing na kot na hung lut na thim changa baptize chang zo si ban dal hagau thing chang zo si chu ni tina pathin thu asim ngai di chu na ni tina Bible simi hagau hin khwa dang ngai chat pen the most vital growth for spiritual life icho na hi chi chang hla ni kiti chang hla ni lo chu gil kil di chu la ya chu tu nya chang hla ni za mangol tam ka sopi chang hla ingol jing ting le koi ma ki zo lo ai na koi ma ki ni zo lo hi tu nya pathin thu ine ta lo ya chu hlep na jong ine zo lo hi ye jun tu nin pathin thu chang hla chu ni tin na ne jing dinga i ko hi hi chu ho bu in a ko mu chu hi tu nya anin a gimnam tui hal na au mi na hi gimnam tui ki hal na mai cha mai khu chu mun thing chung nung sung langa khu leng lu ji cho chu ting le pathian chun mi thing te taw na asange avet se ti cho phun doi cho ho bu chun revelation bung get chang thna si mai le cho win gimnam tui hal na sana bom choya vantil kha ongin mai cha ma chun ahung dingin lalto na ma ya sana mai cham chunga chu mi thing ho zo si taw na be la pi ding gimnam tui tam ta pi we cho ya chu incense kiti na gimnam tui kiti chun ki chen ta mi thing te taw na hi cho phun doi cho Krista hu hing na kot khana hung lu na thim changa baptize changa chu ting tal hagau a baptize chang ho zo si chun pathin tho sim jingin chu ting ta le taw na jong anei jing ti cho phun doi cho taw na kiti pathin to ikho mat naw na hi chi Christian hagau khwa dinga khan to na ki het na lin pen chui cho tu nya an ne lo na chang hla ne lo chu ting ta le gimnam tui taw na nei lo kiti cho khang tau thei lo i taw naw i taw nga hin khui man na bam na i Christian ko i chu ho bu in ki chin ta ni tin na to na hi cho chi mun thing ki ti ni tin na to na hi cho leitul kot ya i tiu to mun thing ki ti ni tin ki thai na hi cho so pi ti ho fail lo de ti cho tu na pathin phui sim jing wi nam i taw jing wi nam i Christian ko ke ong kala sam ma ma jin hi cho hoi ka het ja ka tha bet ji ting le pathin ai til khau ji i taw ngai hi pathin thui sim ngai hi a chu ti lo wai le i lagaw hin ku hi tem dan ding khang thei lo hi ti ki chen ta ho bun ki chin ta i hil nom chu he athum na thau mei khom sigi sau langa chu menorah jong ki ti na hi hi je thau mei khom sigi ki ti holy place sung pum pi cho salwa ji cho hi chun pi vet sam ta le zon mung ge chang som le ni na chun Jesu na za wa thu se ki ning keima ba nui wa ka hi kanung e zu ya chu muthima chu wa le lo wa hin na wa cho nei ding a hi ati hi chamangan chu ta san cha te Christian ho hin Krista thu he tu sa na ding ai wa nui isal wa ngai ya chu Matthew bunga chang som le li som lo gup na chun nong ho wa nui wa ni hi ve hlang bu ma ko pi chu ki sel thei poi min mei wa awa in lo kho khom ngai poi atun na chung a koi jin chu ting in sunga chang si chu asal wa bovin ahi hi chi bang chun na wa chu mi ho anga kilang han chu ting amo na chon phat naw chu mu thei jun tin chule van om na pau chan awa chui ding hi ati wa ki ti chu i chon phat naw he ti sala na mo ta wa hi chi i chon phat naw chu ni tina hi ngai di cho ho bu mun thing sunga hi chi thau mai khom sa gi wa jinga he ti mit ngai lo he ti 24 into 7 hours 365 days of wa hi chi mai wa athi lo manga i chon phat naw jong athi ngai lo athi lo dinga he ti chu pathin ki chen ta ho bu chan ei ko moi Krista tu sim chan ei ko moi Christian hin khu chan ei hi loi hi che wa jing na dinga chu chang hla chu ne jing ngai na gim nam tu cha hal jing ngai pathin thu la taw na chu na ipija pathin thu la taw na chu ine theu ham ine theu ham aya chu Krista hu hina kot khada chu hing lut wa thi mi chan wa baptism ki tip nai nei wa covenant ine wa pathin to chia chu ni tin ku Christian dinga hung lut i oi hi chun i chon phat naw wa jing ngai hi chon phat na hi so pitio seding tam cho a hup tam hi cho Christian ni tirin khu pum pe hup hi cho etu sei ilasa ine idon ikicheidan ilam veidan hin khuman dan ho zo si aning ka yu si pathinin a hu min cho hi chon phat na hi chi wa sunga chu na agu ai pina bolam mi het loi pina bolam mi moi pina bolam ki to zo si chu wa na hop de so pitio ya chu hlang wa min mei wa in lo kho khum ngai poi di chu hlang wa ma wa dinga pathin ngan si we tu nya hi ki khu khum na pathin di po be pa kai lung dei loi chona Christian ni tin khu chu i siam phat lo ting ta lo ki khu khum hi di wa na ye chun tunin wa hi ti we ti chu ho bu in Krista tu sim chen e ko mo ti ka sei do no mai e
ai le most holy place hong lut tai ti ve na most holy place hi mun lo pi pe na pathin hong kila na mun sakai na mai kong pathin lo pi na hong kila na mun sting dala pathin ki tip na thing kong na mun so heti cho na i chi hi cho Ark of Covenant elul Ark of Testimony tang ki sei cho chi i het diwa hi ya chu Bible aku the testimony of Jesus Christ ong ki ti ting ta le het ding tam tam chu Krista het do sana ki ti ting le het ding tam tam oh hi chi hi best hong hi jing ai chu ki tip na thing kong sunga chi pi pi ma Ten Commandment om et chu hi chi Ten Commandment chi pya ki ji ha sung pheng nya ki ji et chu hi chi sung pheng ni to achunga thu chang ki sun chun Krista sung pi cha vet sa he so pi tio tun so sung pi cha vet sa Bible ki chen tan se Ephesia bung ni chang som ni chule Krista ma ta inning song hin sol cha hole thiem ga ho song si chunga nang ho ki sa do ni hi ve na zon mung ka chang ha atila chu thu min thu chu pathin to man chule thu chu pathi na hi Krista chu pathi na hi sung pi chu Krista 1 Corinthians bung som chang li abon chamen hagau tui ta khat na donun hi chu anung sang cheng wa chi hagau sung pia kona chu amon adonu hi chile hi chu sung pi chu Krista hi ati pathin ki tip na thim kong songa Ten Commandment sung pheng na ke sin Krista chu phun da chu ting ta le thu chu Krista hi di ki chin ta phun doi lo pi cho tu lai Christian ku tam ta hi chi nek le chu ya chu i Christian ku hoi lai chen pha tam le tu la ki ve dan hi na lai ham mun thinga ki ve dan hi na lai ham mun thing chung nung lu hi ta wa tu lai Christian hi ku high standard ti taute calling sang pen nei ho chu mun thing chung na lu ho hi hi ve hi chi mun thing chung na lu ho hi chu tu lai vanu le si pom pi sim phat na ding le Krista hong kit na dinga vanu le si pom pi ko khoma mi him ho ki gut sa na dinga sum kon mu jing ho gil na lem ho ki do pi thu lem ho ki do pi Krista thu hil jang ke sam phung jing ho chu hi chi mun thing sung lunga lut ho hi he ti chu hi chu gil ta kan sei be chu pat thri lang le i Christian ko vet sa na hi chu hi chi mun thing chung nung hi ya chu mun thing chung nung lut no hin pakai dan thu chu so pi ti ho apal ke ngai ngai lo pakai dan thu ki tip na banga chu hin khumang ho sei nai high standard mo mo hi chu calling sang mo mo hi chu ko na sang pen nei ho hi chu mun thing chung nung ki chu koi ma po lut thei lo ti chu la yet tau chu la ya chu koi ma po lut zo lo di chu chi mun thing a chu tu na i lut thei na di wa chu na i lut thei ni wa chi process su easy lo chu hi chi mun thing chung nung ai hi chi mun thing chung nung Christian ku ki ti so pi te ho asan na san dan hi in het thiem che che do hi chen chi thui phata ge chang ngai ka ti cho tu lai Christian tam ta hi azawa ingkil pat naw le tul kot yat ityo ki ve dan ngan cho Krista hu hing na a kot a khat a chung lu no thiem chang bap pai chang ke chei sa yin mun thing long lu zo lo cho het wa he ya chu igam sung hi ti hi cho mun thing chung nu long lu mun thing long lu ding mun thing a jong ki nga dan lo ding mun thing chung nung pen lut ngai ti cho hi chi last day church a ding a ko nan nung pen chi oh ya chu mun thing chung nung lut ngai he ka so pi ti ho hi chi ding a chu tu na hi chi lam pi ikil jing he ti ka sei do no mai ya chu the sanctuary iti ting le only Jesus say na hi chu sanctuary pompi in Krista ko hi chu so pi ti ho ye chen revised bol so ke hi ti bin Krista a hin ko ran amal malinga sei do hi ti bin mas be na thiem pu chung nung chu Jesus Krista hi ti chu na ho bu chen ai ko mu hi Hebrew bung get chang hat sang ni chunga thu ki sei chang sil a thu pi pen hi chi hi van chung nung pen le lal to na zit lama to chule mi hem tun do hi lowa pakai tun do ho bu ta be le mun thing tha chele pang thiem pu chung nung hi chu Jesus Krista sei na hi ama chu nei ve ati hi chu ho bu ki chen ta a ko mo chu hi chu ting ta le kel ngui no ki ti Krista vet sa na hi ati chu zon mung kha chang som thun lagup Jesu avale chu aga ven vevin pathin kel ngui no thu ati ni Jesu Krista chu pathin kel ngui no hi ti ki chen ta phun do jing hi ho bu chun kot khat me hi chi kot khat chu Krista hi ti cha phun do ke mai kot chu ka hi mi ke ya lu chu hui nga ding hi chule lut le pot le a chule ham hing amu ding hi ati Krista chu kot khat sun chu he ka so pi hin na tui ati kin hin na tui ki ti Krista bo hi ti cha ho bun ai ko mo kin zon bung li chang som le li ai hin ko hi jong la ke ma ka pi ding tui wang chu adon zo si dang cha kit talo ding hi chule ke man ka pi ding tui chu asunga ton sot kim lo hin tui put na tui na su do ding hi ati
aban ta le hobon ai ko mu kit uchu vanui wa chu Krista nung ri Christian ho hi a hindi kit nai cho zon mung get chang som lani chuin jesun aza wa thu asai kitin keima vanui wa ka hi kanung ai zuya chu muthima chu wa le lo wa hinna wa chu anei ding a hi aban ta le hobu chen hinna chang lai Krista hi ati cho zon bung gop chang som li lege keima hinna chang la ka hi chi hinna chang la ma chu keima thu ka hi ati hi a chu pathin thu chu chang la he ti na hi chi pathin thu chu igi bul phu nam ei tau pi zingu intercessor chu Krista hi ti chu Hebrai bung sagi chang som ni langa he chun ama wanga pathin kom nai lut ti ho chu tau pi dinga ama hing jing a hi je a chu amo ho chu hu hing cham kim su the a hi tu nya nang le ke ban ho bua ba ang sunga thimi chanjing the na diule chon phatna von I chanjing the na diwa ei tau pi jung Krista hi tu nya na bol khil na sei khil het lo na bol kha ho zo si I Christian ni ko I mal khil zo si I Christian ni tin ko I man khil zo si chu Christian ati san thinga pa ama he kalat do kachanu kachapa hi ngai damin ti chu tu nya pa ne Christian pa anga ei tau pi jing naw ya cha thiem puchung ni nei heti ni tin na ho bu a thiem pun na to a mi chon si khat dinga thoidam na to jing ma chu tu na hi nang jong hu hina kot na lu zo nu nga Krista thiem chan na ni tin na Christian hi khu le na lagaw in ko ta chi jang jing thin na Christian na vian jing ai Christian na tau pi jing ti chi chen ta e ko mu pi so song pi le thu ki ti chu Jesu Krista hi tiong ki chen ta phun lo ya chu zon mu kha chang khat na chu atti la chu thu ma hi thu chu pathin to ma hi chu le thu chu pathin a hi ati FEC bung ni chang som ni chule Krista amata inning song hin sol cha ole thim ga ho song si chunga amo ki sodo ai we ati ya chu ka so piti ho he chi hi ho bu chun Krista chu ki chen ta ko e Christian hin ko hi ake pat na chu leitur chu ko ya itiu chu aban ta le ani na chu mun thi hu ki lo ne abana chu anu kha pen chu mun thing chung nu lu tinga pathin ko nai chu nei hi chi ho bu hin I Christian hin hu hi I chan ge degree pha ta wam ti ai sa no mai hoi lai chi ki ve dan wam mun thing chung nung pen lung ningai pathin tu lai nin nung church tau te last day church ya ko he to ai hi chi last day church mun thing chung nung pen a lu na kitip na thing kong nam lu na pa kai dan thu ki koina bom sunga mun thing chung na lu ho chun hi chi Christian hin hu pa to ki mu na ki nai pen chu anai ding sting ta la pathin thu banga am ding he ti chu he a chu tu nya hi chi mun thing chung na lu ha chun pakai thu pi bang umi ti we pakai dan thu bang umi ti we pakai thien mangi thing hi ti we ti chu tu nya ko na nunga na sata sum kon ki mo jing chui a ye chu mun thing chung nung ilun lawa le so pi ti ho pathin to ki mu to na ki lung thai lo di he chu tu nya ho bun ai ko mo in ban ma gil ta in sei me jing du ya chu ho bun atup le doi thu pi pen chu Kristai bo so pi do Krista mi hu ing nai ya chu Kristan hu hin lam pin do pi pen chu ichan ge na kal ha ta am pathinin thieng ta dinga thieng che dinga ai ko mi chon si khat chu kot ma sa pera hung lu nin thing lo sa le nen sa ma pathinin thien na pi abanin thieng che ding mun thieng alu sa in thieng chung nung dingin mun thieng chung na ai ko ni tu na pathin to ki mu tu ding ho pathinin ama to kinai pen ninga ako ho mun thing chung na lut hoi dingin tu ning ki tiam win igam sung ma hlep na to ho zo sile kil na lhem ho zo sile setan mi hem te ta sana kon apui mang the zo si ki ven bit theina na twil di ta le pakai mi hu ina ki bul phu si thei dingin pathi ne um pi taw han lang pa thria kong kit ding hin ikil kit he ka sai do no e pathin pa thei bo pi taw han